Bisaya ba? Hello, Miss Universe. Miss. Tugong nasayop ko ni Steve Harvey. Buang mo to siya. Oo. Sayap nga. Ayun, Miss Columbia yung gingon. Naminyo siya. Onya. Naminyo na din siya. Oo, naminyo siya. Ang na-design sa iyang wedding gown, si Besi Basana. Onya. I don't know kung kita ka sa iyahang collection na white gown, na simple kaayo. Oh. The-order man si Mike. Nawa ha? Dagat ha? Hinay ha, pag hinay. Nindot. Nanawa Nanawa ng mga dagat. Saan nakalugsong kami. Sa iskina. Nakalugsong taon gikas bukid. Manimaho lagi din. Kailangan may kuswa ko. Mural sa kong nabuhok. Naanad nila. Kasay kag-20? Wala ay. Hibaw na ko ba kahit sa among pag-apartment. Meron siya nga alley, na chocolate market, na restaurant buka, nasa restaurant dinhi, Post alley. Igawa na itong kaon na mag-sorry ta. Na ako tanong market public. Bakit astas market public? Diri nakasuri. Kami, akong mga anak. Si Gabriel. Ano kami si Erin, ng Ari. Sorry sa to. Mga unsa ka ha? Ang unta, uy. Sige, malamang na una niya. Unya na. Suhod na sa taglaim. Titaas na kayong video. Taas sa kanya. Dali. Sige. Sige. Dala na yung kayo na sabi. Lagi, ikaw man na, mga unsa ka? Ako na kira-kira baya ang nagdala. Nagdala ba ako ka ng stick? Nagdala ba akong stick para na yung Data. ano, lagi ka? Namira, ganun kay sige, ani ilahang mac and cheese. Mo ba di ang Kat kainin nga mac. Muna ang gatong siya to. Yun ini mga gatong sa Starbucks. Dili. Ato ko anahan. Wala ka good. Kuman. Buti ka pa iti. Kanang dako na tugtiyan. Dato ba? Isda man? But I'm a partner now. Oh yeah, I know, it's really good. They do a great job. Okay. Apili sa kudi mo. Dili ang dili mari ko dili. Ina. Public market. Hello. Where you from? Remington. We live in Washington State. How about you too? We live in Illinois. Oh, you just visiting here? Yeah. Yeah. How's your husband? Oh. You're just visiting here? Yeah, we went on the chef tour yesterday. Oh, yeah? And Sean, our tour guide, they're closed here Mondays. And he's like, come back here to eat. Oh, that's why you're saying they're not have it. Yeah, he wanted that, and I was like, I'm so hot, I don't think I want to. So they're closed on Monday. Thank you. Yeah. I didn't know that. So next time. So She babysits her grandchild, who's 9 months old. what? She babysits on Mondays. Oh, She has a okay. 9-month-old grandchild. Oh, okay. That's why she didn't open it. So she doesn't work on Mondays. But That's good to know. yeah. Sinigang. Vanessa. Happy birthday, te. Happy birthday. Thank you. 61-year-old. Oh, you look young. Oh my. That's nice of you. My dad just turned 81 in August. Wow. So, Where he lives there? no, he lives in Illinois. We just needed a vacation and we've never been, so we decided to come. That's nice. Yep. Where else are you planning to go visit? Are you going to like Mount Rainier? We are going to, I don't know how to say it. It starts with an S, Falls. And Snoqualmie? Yeah. Snoqualmie? Snoqualmie and Falls and Winery trip tomorrow. Okay, that's nice. So, and then we don't, Thursday and Friday, we're just whatever. You stay in a hotel? Yeah, but we're down
We're closer to the needle. Oh, yeah, that's we're, nice. We're down there, so we just took the metro here. So our daughter just got her first degree baking and pastry from Johnson & Wells in Providence, Rhode Island. Mga kaibig friends na igong kay kugatayar kitabunan na akong kuan diri kay tugnaw na tinag yung tugnawa nami sa Seattle ni Inday Ima gilaag ko niya diri Ako yung gidagit si ate. gagit yun Bahala ka. Since it's her birthday, I'm taking her out. until the end of month labang na sa ta Guwapa kayo. wapa nga wa may lain Ba? tugnaw ka istanan Di ba niya akong giingon ni mga labi kaya breakfast di dad. Sunod dadon di ka dinhi. Kasi maon man kag abi na ko mo ato ka ato ka dito. Lami ni siya nga Virginia breakfast place. Ni siyang like old breakfast place na lami sa Seattle. Nindot, eh. Lami jud ilang breakfast dire. Bao kanhila pa siya. Nindot uy Laisyo. Pag nilaisyo sa niyo sa highway, Mag-alas sa kamuri ka ba? Tugnaw man po. Nagsugod naman ang katugnaw sa Seattle. Lagi no? Hindi nagsugod na. Yan, sinina o tanawa. Sinina ako. Da. Gusto na touch. Kita pa. Emal kaayo. Kita pa Oh, bahalag tugnaw. Basta kayo naka-dress. Naka-dress. Sunod wa na, hindi na madama. Mag-leggings na. Nasa flowers ka na today. Makapal ka flowers dito, te. Flowers ka. Nya, nindot sa ni siya nga hotel niya na sila, it's called The Nest kani siya. Kani nga hotel The Nest. Very famous. Unya. Kana diha kay Gida, dili sa na mao. Wala pa kong nakaan nga ako. Gida kanila ni Francis og ni Dili, lain nagdaan ako din ha. Pero lisod kaayo isa ka sa taas kay. They're always packed. Hindi na na magputol niya. Magsugod na sa gunya. Lain. Kani sikat sa ni siya nga pagkaunan. Oh, asam to? May pagkaunan. May pagkaunan nga sikat sa. Oh. Biscuit, rich. Rich in food. Dit na model ko diya sa unay kanang store. Three people. You look like the Harry Potter. Me? Yeah. I just need a scarf. And that'll be a Harry Potter for sure. Yeah, you look like Harry Potter. What size for the hot chocolate? Medium. You look like Harry Potter. That means she means you're handsome. Okay, 27.22. Thank you. Right there. 400 pesos. Ang usa. Yes. Yes or no? Nakakilirin sa Palit kong macarons kay paborito man ang ilangga. So, hindi lang macarons. macarons na nilagay. Oh, ito ba macarons? Macarons. $7 ang usa. $7 ang usa na. $7 ang usa. Pag-ilawag ni ka ha?
Sige, patilaw ako day. Ay, na, makarons. Meron na sa kamatubangan. Ay, nana, uy. Meron di sa tubangan. Lapanier. Si ate. Sa Lapanier. Lapanier. Macarons. $7 ang isa. $7 ang isa. Pilang $7? 350 pesos, 400. Diri? Na ami diri sa Lapanier. Naghuwat mi sa among hot cocoa. Nya siya naghiwat siya ang unsa mo day coffee? Kape latte. Ang ako kay hot cocoa. Naghuwat mi muni mataw sikat kani ni lugar ha. Lami dito sa mga pastries ug sa macarons. So naghuwat mi wala huwat, nagchika-chika una, pusing-pusing. Namay diri sa Seattle, Oriental Food Mart. Oh, nakakaon ako diri. Nakakaon na di ka diri? Oh, dinhi. Mauwi na ako na doon. Oh, sige na, okay ra. Tira? Oh, Kamay mo ha. Kasi pork fried. pork sinigang. Fried kauntanin. Fried salmon, oh. Kamay mo ha. Pataani. Salmon sinigang. Nya, kanin. Oh, Ito pa. Ganisa. oh. Okay, okay. Okay. Sige, na mo orderon. The fried salmon. And then salmon sinigang. How many pieces do you want to order? Diri na ko gidas. Oyster. Cocktail. May lagi ay no? Ano na siya? Crab. Oh, nagalang sa ko ng oyster. Ito sa oyster. Oh, Kani, kana. oh, hala din ang crab mo. Ini 5. Baon ka na, uy. And then the oyster. $5 each ni? Okay. How many pieces? If it's the smaller oysters, probably like 3 to 4. If it's the bigger ones, like 2 to 3. Yeah. Oyster. 2 horse strategy right now. Kini mo na pagaliton kami. 1 oyster, 1 crab. Yeah. 24 on it. Thank you. Thank you. Try ko silang salmon tin. Minong flowers yun. Ini tempat ini. Sa oyster na ni? Mag-isda, mag-itsabi na sa isda dire. Dakuha o. Dakuha o. Dakuha o. Ilang oyster mo gusto? Lami araba. Ikaw na sag. Ganaan ka crab? Yeah. Isa na yung gusto. Saka unsa? Anan oyster. Oh. $5 each. Naami diri sa Seattle Market, Public Market.
Nari ang fried fish. Kalmot. Okay. Mag-anak ko dali. Nindot, no? Your food, fish fry. Kaya ako rin nag-iba. Kami diri sa market.